Pedi ba le bone ba tla duelang 5,000 pula. O nkutlwile Thamage, BTV News, Extension 2 Magistrate Court, Gaborone. Go ithuta ka dingwao tse di harologaneng go botlhokwa ka go tsisa popagano mo setšhabeng le go aga mowa wa bojammogo go thusa gape gore setšhaba se nne le mowa wa kutlwelobotlhoko go tlhaloganyana le go nna le ledula. Se se builwe ke molaodi wa kgaolo ya Kgalagadi North Mme Veronica Rabakani ka letsatsi la go ipelela ngwao ya swabe kwa motseng wa Kang ka mahelo a peke. Rutepego ka Neo Modungwa. Moletlo wa go ipelela ngwao ya swabe o mo ngwageng wa bobedi o tshwarwa mme maikaelelo e le go tsosolosa ngwao ya batho ba Kang le metse e mabapi. Lefatshe leno le na le merafe e le mentsi e nang le dingwao tse di farologaneng tse di anameng le dikgaolo tsotlhe ka bophara go balelwa le ya Kgalagadi North. Molaodi wa kgaolo Mme Veronica Rabakani o supile botlhokwa jwa go ithuta ka dingwao le dipuo tsa ba bangwe go tiisa popagano ya dingwao le gone tota go aga setšhaba. Setswana sa nyelela, Setswana se nyeletsi, mme go tswela mo go rona gore ga re ntse re tsweletse re godisa bana ba rona re ba ra re eng ke eng ga se go nna Motswana ga se bokotase. Re tsentse gore re ikgantshe ka puo ya rona. Rene very jealous and guard jealously against our language, against our culture. Mona kwa ya gompieno Botswana o na le botsalano le mahatshe a mangwe. Dingwe tsa dikgang tse le gore le ha se la rona di kopane tse le mahatshe a mangwe ke ngwao. Ke ngwao, ke thuto. Re le Batswana mo Botswana we exchange our cultural issues le mahatshe a mangwe. Ba ithuta sengwe mo go rona, le rona re ithuta sengwe mo go bone. Setswana sa re motho ke motho ka batho, motho o bidiwa motho ka setho sa gagwe. Ke Setswana sa rona se supa gore motho ke mang. Ha o dira dilo tse di hapogileng o bitswa sengwe se sele. Gape ga tlhalosiwa fa setšhaba se se amogelang pharologanyo ya merafe e mengwe se nna mo maemong a botoka a go inaakanya le tsa dikgwebo tsa ditso le ngwao go thusa go tsenya letseno le go godisa itsholelo. Ga gona ka ha re ka dirang kgwebo kgotsa re ka tsweletsa economy ya rona kgotsa itsholelo ya rona re togetse ngwao ko morago ka gore ngwao ke yone hela ke selo hela se le gore re na le sone se mahatsi a mangwe ba senang sone. Ga gona ngwao e re e sharang le ope yaanong ga re e dira ga re compete le ope. Yaanong ke so se re tshwanetse gore re se tsweledise mo re tokagatse economy ya rona. Moletlo wa go ipelela ngwao ya swabe o ne o tshwere ka setlhogo se se reng ngwao mokwatla wa itsholelo le popagano. Ka jalo kokoano ye e ne ya go tlhoya go dirisa ngwao tsa bone go kabakanya itsholelo le go itshetsa. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Rabela tsa mafatshe a sele tautona lefatshe la America Donald Trump o simolotse go baakanyetsa phetogo ya peo maru mafatshe gareng ga tautona wa Ukraine Volodymyr Zelensky le wa Russia Vladimir Putin. Se se morago ga dipuisano tse di mašetla gareng ga botautona bo babedi ba kopaneng bošeng. Tautona Trump o boleletse fa phetogo eo e tla tsa malatsi a mararo. Kgaolo ya Europa e tla etelela dipuisano tseo e thusana le Washington. Trump o dumalane le mafatshe a bophirima ka go tsaya tsia seemo sa itshireletso kwa Ukraine le ntswa a le sebete se molangwana tota ka maikaelelo a Ukraine a go batla go nna bontlhabongwe jwa lekgotla la NATO. Phetogo eo ya maabane e ne e tsenwe ke baeteledipele ba Britain, France, Germany, Italy, Finland le European Commission ga mmogo le yone NATO. And we spoke about very sensitive points. The first one is security guarantees, and we are very happy with President that all the leaders are here, and the security in Ukraine depends on the United States and on you and on those leaders who are with us in our hearts. They have been online before yesterday and etc. So a lot of countries on the
side of Ukraine, our people, and all of us want to finish this war, stop Russia, and stop this war. We spoke about it, and we will speak more. And to be honest, we all would like to see a ceasefire, the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that, and let's try to put pressure on Russia, because the credibility of these efforts we are undertaking today, are depending on at least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from next step on. So I would like to emphasize. Motho interna me re di tshwere go no re tse jaanong tsa metshameko le Tumong Patane. Motho madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono a re di simolola fa ka motshameko wa cricket mo gaisanong ya cricket ya Botswana Cricket Association GCC Men's T20 Championship e simolotseng ka Sontaga setlhopha sa Gabs Gladiators se padimotse sa setšhaba sa the Big Blues ka dirani di le 20 mo motshamekong ono tshamekelo kwa lebaleng la Cricket Oval mono Gaborone. Victoria Dikgang wa latela. Morago go fenya toss setlhopha sa Gabs Gladiators se simolola go beta mme ba kgona go tswapetsa dibolo tsa bone bontle mo go neng ga dira gore go kganela dibolo ga setlhopha sa Big Blues go nne bokete seo sa dira gore Gladiators ba kwadise dirang di le 65 le go kwadisa di-wicket di le 10 mo ineng ya ntlha. Mo ineng ya bobedi setlhopha sa Big Blues sa bo se tshwanelwa ke go kobakobana le dirang tse di 65 tsa Gabs Gladiators fela jaaka beting ya bone kganelo ya dibolo ka setlhopha sa Gladiators ya bo ile mashetla jaaka Big Blues ba kgona fela go kwadisa dirang di le 45 le di-wicket di le 10 seo sa raya gore Gabs Gladiators ba fenya motshameko ka dirang di le 20. Motshameki wa setlhopha seo na Bill Master a fetoga motshameki o gaisitseng ka go kwadisa dirang di le 11 le di-wicket di le 3. First of all, it was a really good team effort. The condition was not that easy to play. It was too windy and the wicket is very difficult. Ene se motshameko o motlhofo ka o ne o kgorelediwa ke phefo le fa ke sa kgotsofalela tshameko ya rona fela maduo a nametsa dibolara di dirile tiro entle e bile di kgone go sala ditaelo morago. They back the captain and all the bowlers bowl according to the plan, stump to stump. That's what we follow, and then we get them all out. Obviously, we just came back from India as a team, so maybe a little bit of fatigue there and there. But I mean, going forward, I think we just... Letsapa le ka tswelena le seabe mo tatlhegelong ya rona ka ke gone re ne re boa kwa India re tshwanela ke go boela go morago go baakanya diphoso tsa rona betting ya rona e ne le bokoa mme ke nngwe ya diphoso tse re tla di baakanyang. So we just have to get back to the drawing board and see where we can improve as a team. Mo motshamekong o mongwe setlhopha sa Pula Predators se fentse sa Royal Blitz ka dirandi le bofera bobedi maikelelo a kgaisano e ya ditlhopha tsa monoga e di le 4 ke go thusa setlhopha sa setšhaba sa Big Blues go itlhokoletsa metshameko ya kgaisano ya ICC Africa Men's T20 World Cup Qualifier Finals e tla tshamekelwang ko Zimbabwe kgwedi e tlang kgaisano e tla wela kgwedi e tlang e le 13. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Ka mafelo a beke komponi e rulaganya metshameko ya Big Leagues Sporting Company ine le yone le khotla la Botswana Athletics Association ba ne ba tshegeditse kgaisano ya mabelo a track and field e neng e akaretsa batabogi ba le 300 gareng ga bone mo henyi wa lebelo la 200 meters kwa di Olympicing le tsile Tebogo kgaisano eo e ne e rotloetsa talente ya monogai e ne tshwere ko lebaleng la Obeditani Chulume Stadium a re utlwa karabo sebele jaaka swere dikgang. Kgaisano e tlile ka nako e maleba ka jaana batabogi ba setlhopha sa setšhaba ba kgonne go tlhola bokgoni jwa bone jaaka ba tla bo ba ipaakanyetsa dikgaisano tse dikgolwane tsa World Championships kwa Japan le tsa legato la bobedi la Diamond League kwa Europa. Big League approached us with a proposal to host it. Ba Big League ba tsile ka lano le go go rona
mme ra ba bontsha fa le le molemo ka batabogi ba rona ba le mo ipaakanyong ya dikgaisano tse dikgolwane ebile e kangwa ka tshologelo ya batho. Would bring a crowd like this one that we had gompieno. Mogolwane wa Big League Sporting Company Shadrack Mokento o supile fa kgaisano e gape e le legatlo le lengwe la ntlha la go ipaakanyetsa go rulaganya mabelo a Youth Diamond League ngwaga o latelang. Tota ke exhibition ke kgang e le gore ngwaga o taitabele mo mmepeng gore re na le Diamond League ya rona e le ya youth. So re tabe re tsamaya dikgaolo ka go harologana mo lehatsheng. Re sa lefo mo mabelong a borre a 400 meters le epikene mofenyi wa mo nakong ya 44.40 seconds nako e mo fileng sebaka sa go ya go phadisana kwa dikgaisano tsa Tokyo World Championships. Fa ba ya Pondori a feditse mo go a bobedi ka nako ya 44.69 seconds, maemo a boraro ona iphamoletswe ke Zibani Ngozi mo nakong ya 45.1 seconds. Coach Nampozore the patient because usually Mokatisi o nkgakolotse go nna pelotelele mo mabelong a me ka go tla nthusa go taboga mo nakong e beilweng. become patient I'll run a PB and qualifying times. Mampudi wa di-Olympic le tsile Tebogo ene o fentse lebelo la borre la 100 meters morago ga gatisa nako ya 10.8 seconds a latelwa ke Mojela Koneshe mo nakong ya 10.25 seconds le Karabo Muthibi mo go a boraro ka nako ya 10.33 seconds. We wanted to see if the body is ready. Re ne re batla go tlhola gore mebele ya rona e siametse kgaisano e re emeng pele. Everything will fall into place. Fa mo letlhakoreng la bomme lone Mazimule o fentse lebelo la 100 meters ka nako ya 12.34 seconds. Big League for me is a season closer. Kgaisano e ke yone e ke tswalang paka ya mabelo ka yone. Ke cheke gore ke tswala ke le mo shaping e ntseng yang. Batabogi ba setlhopha sa setšhaba ba le 10 ba kgonne go iponela phatla kwa dikgaisanong tsa mafatshe-fatshe gareng ga bone e le Colin Kibina Tshipi ba ya Pondori le Justice Uratile ga mmogo le wa mme a le mongwe e bong Uratile Nowe. Dikgaisano tse di tla tshegetswa kgwedi e latlelang ya Lwetse kwa Tokyo, Japan. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. O tsware di be khutlo ka tsela e ntseng ya lotsa ora eno ka jana le kana go tsotlhe tswela o ikantse rona mosokio. Welcome to Botswana Television Studios, where your concept becomes a reality. Looking for the ideal setting to bring your ideas to life? BTV Studios 2 to 4